Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili i-Radio Inkezo. Mina igama ngiveza ukuthi ungakhumalo bathi i-last born amagumede. Cishe mhlabe uma kuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu-ke namhlanje sizithele phezu kwey'ndaba ezibuhlungu lapha sizivukela nje ukuthi inkozi Malanga laphana ubaba uThulani Manana akasekho emhlabeni. Ngokwembiko wey'ngane zakwethu-ke kuchaziwe ukuthi insizwa ithe ukubambeka impela esikhashana kwasidlula laphana-ke emhlabeni-ke kona ugolweni. Ubaba uThulani Manana uzokhumbuleka kakhulu ey'ngane zakwethu ukuthi-ke bamazi abantu abaningi, wazakhela udumo laphana njengomculo owezayona okade-ke uthandwa ngabantu abaningi-ke nanamhlanje usathandwa lapha nomculo kababa uThulani Manana. Le nsizwa iy'ngane zakwethu isebenza kakhulu laphana-ke nengqalabutho umculo kaMaskandi ubaba Somnandi, ubaba uThokozani Langa laphana kuma-albhamu yakhe amadala laphana. Kuzokhumbula ukuthi ubaba uSomnandi wayethi uma akhipha iy'ngoma laphana izingoma zamazayona. Wayesebenza kakhulu-ke nale nsizwa ubaba uThulani Manana. Ngaza kwethu-ke siqhameke ngeqantwala sonke ngokudlula emhlabeni kwaleli qhawe. Sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula, ungaphumula ngokuthula lapha uyithole indawo nala uyakhona. Insizwa y'ngane zakwethu isebenzile kakhulu emhlabeni laphana isaphila laphana. Si-Radio Inkezo sithi rest in peace baba uManana, rest in peace baba uThulani Manana. Engathi umphefumulo wakho ungahamba ngendlela ekahle. Ngaza kwethu mina ngiyi-last-born sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe bese ngilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.